Anselmo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Ikagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang kun lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ngay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damat. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutelya, ayda? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na ngay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Ta umadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay, awam mo ilat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay ang mangagas ang awamot epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangagganat? Dapat check na dilaylaang ti panakaadaan tayo ti anak. Dumteng tumatlaang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kaanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag, Selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanaknak iti dahi nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman amang mangig mo bakit? Ayda, si kaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Eh, lukas ta. Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yu kan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo ngay. Agawaan nyo nga minti aganak Yag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan tay? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na adan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamintuman ngagpaiso. Kawan Idi pala kung mga min nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ayda. Anya ko mga iti pag nervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga deprensya na.
Kasano nga deta? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka amin agpampanunot iti negatibo, ah? Nga lang aron. Mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpadoktor kayo, anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo lanamnama? Ay, awan nanang. Ah, anyat kayat mo sa wine. Ni Selmo ti ayan ti depresya. Isuasaan kami amadan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talagang arudasan kayo ang maipayan iti anak ah. Ay, sapay tarigagayak launay ti maadan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampon. Ay da bakit? Nakaturog ka? Apay aya. At dapat maglaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti ada diferensyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayon ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambanlog laang dayta. Kan, jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngarod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na udlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata na lawlawang di pwesto. Alaman, kitaag to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog kang aglako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan na si siyak di mga laak iti kadwak. Mang tangdanak to. At damat nga min trabaho. Siyak kumatimang tulong kan kang aglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyak latan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayon nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man ditaw eh. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandan. Nawan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit.
Tatangdanan kanto inton madamdaman. Amangan no da customer mo mat. Awan, manmano tag kapi ijayan kota na lemeng amin. Nakapoy tilakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon. Isurrender ko na jayad. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan ak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigatan akmut no agmay saak. Siya kon dalaam adin. Aida, agsara tayo niti pwesto tani malamanon. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Ore, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi ak. Narabyan ka man ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim nga trabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta. Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanen, taadamot kadwak. Dinak pa kadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka unay amabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko kay Jeff Pwesto, selmo. Hola, mangan ka. Tasak pala tiaglako, ay da. Katsika nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, tasak ti makaamon dito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makaamon dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay kakadimot mangan dito Umay kami lang take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isong ay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabihin. Ay kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi Jeff Pwesto, Lisa. Umay kuman pakanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga ron tayo, nakalaan ng order ko. Uy, Aida, adaman damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko da ito Sa bali nga may timadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem nak. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit?
Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa ilati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madiya talaga tirik na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay hapo, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalan ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Nga nga ron, awagan naklaan no di mo kabalan ti bagim, taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakag? Masikugak. Anya? Masikog. Ni. Kasano anak pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak Selmo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamutin kas boy ko. Lay, apay nga yakal latlat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, ta saan ka nakasapulan, Luding? Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka timang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Lay apay, pagliba kam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Ngamin ado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo? Saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wanday, Jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, di nakpagaangawan ta inayat kan iti husto. At dan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay nga yasaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuha na nanang. Anya? Anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Linuko? Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala inton malam nanang nakasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang. Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? Pakawanan nagkumasil mo. Wan, aklonag. Nagbasula. Nailawanak. Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da ti lalaki? Kwa, Jay boy ko iti pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nag-amiri sa konsel mo. Nayan tikas tangay naramid mo anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay. No ikan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo.
Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawak. Anak lang, ti kasapulak iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungbat ko ita, Ayda. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawanak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Ayda. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Ayda, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Nadagsen mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat ko matkenkwana nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatinak mawatan. Uray asino mo't siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amom. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaan di asawam. Ang ginggat ka ano ti panagururay ko nanang. Ayda anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwana. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rin nga awagak nang tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan naktumot lang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Ay, danyaw, tulungan nak. Nagijay alahas ka, intaray dan. Anya, nukunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamatin ta idadanyaw. Naglugan day tinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron ama kamatan sa ida. Kaya awam mo't lugan ta. Intag patulong akadagi ti pulays. Ay, dahil tangamin kay. Natangkin ti ulo mabakbakatan. Imbakak ngamin ka, di mo entertainer na gaya at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat mo nga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, intay i-report, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwa ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti adong. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, ada ije balay. Agkukurot, akas lamanok. Ay, agasamot ngamin nga ije intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala. Binudul-budul dan di inayaw. Natangking tumot ti ulo na. Kuna adi na entertainin lagi di at tao. Ipili ng tumot as imurot kadakwada.
Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay napagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga ro Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Di ako nagsumli, Jabron, Mari Agustina. Tal na umakon ni Jabron. Ti kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakaya. Kat kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Kunrad. At nagkita anak ko ijay. Isudan ti agnay di jay. Ah, kasta aya. Well, Mari. Iso ano daman na malote alako dito Ibagam kanyak, tagatagak. Pagipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ijay ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadag iti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mari. Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mari Agustina. Agyaman ka. Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpare tangarod. Agyaman ak, Mari. Thank you very much. Ne, may dada pagkwartahan na nang. Lumakasapol tayo ti lot for sale. Sa adda-adagos ti buyer tayo. Ada porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanyak, ignorantay. Awan na mau. saan mo nakasta na nang? Sigay, uray di nakgayam tulunganan nga agsapol iti lap for sale. Tadagayaman amaw. Ah, Malagip ko tamay sa akong paray. Naglaklako iti lote ijay ilay. Isaw ti nakasarita. Sigay! Nanang, ato yung ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga John. ay na. Pimalaw na. Kilaat mo't latari mo aran. Kasla nakalagip nga niya. Apay nga Wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. On, Mari. Napintas. Kayat ko na dyan. Agyaman ak, Mari, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong tayo tiyalote. Mapintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden atay porsyento paray. Ay, gawan na, Mari. Sigurado na talaga. Adda nakapaskil a house in lot di tagit ti balay a malabsak. Ha, adda babae nga agwalwalis iti paraangan da. Ay, agdamagakman. Adeng, mabalin ti agdamag, ma'am. Ha? Anya din, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa, damagag ko man no sag mamanaw. Mabitla ang nana Urayan nakditarwar ti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. No basta, sika ti buyer, nana? Wan kumaa, no kabaelak ti presyo. Ay sus, nalakalaan da ito'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wen, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadanyaw. Anya, apay. Anya, nakamo Agustina. Apay, ilakong tubalay ta. Nauma akon dito'y a lugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. nagdardarasudos ka man na, nagdidesisyon na.
Tawid ko, to'y nagsaadan ti balay ta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Ay saan? Jak umano ko nga ilakong ti balay ta, Gustina. Anya, ha? Awan karbengam iti day ti abalay ko na lang arudan. Well, dagam, tinakaipatakdaran ti balay ta. Ngamsak tinaggastos iti pan nakaipatakder ti balay ta. Swildok ang karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak a. Agdamag gastos ko dito. Ay kabayadak ano kaya't na... Saan? Basta manjak. Manjak no kunak. Manjak Gustina. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang harun ano kasta. Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngam sikat ti kayat ko apang tadan nana. Ngamin si kamot ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raud. Man-manon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibagbaga iti sabali nana ah. Tama nga nusulutan daw. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million na. Ngamjak inton, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga ron. Ay na, agyaman nak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat nana. Un ma'am, taitid ko amin ken katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pag-down mo nana. 200,000 pesos di iduldulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumparik a house in lot. Iso aday jay lang ti na porsyento. Sige, mabalinan day ta pag-down. Sige nga raud. Ang mabalin ka di akitaan day taunag ti balay mo, ma'am. Kita ko matiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton maminsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay lang, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwar ti gate. Makita na ita paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti dayja banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay a paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Mga nuad damang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan? Kasta na pailaan. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung, ma'am. Ay, sige nana, mabalin yung ti pumanaw. Asikas wag pa dagiti sa nga ilik. Apa nga ilako ni nanang tibalay yung tatang? Adda ka nun nakita na a house in lot iyaili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yung tibagbaga na abalay? Saan? Jak lapagan ano? Sana ka interesado? Ha? Oray anyat ar-aramidin na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di oray din narum kami di barangay. Ay, anyaman tinapampanunot ni nanangan aya. Kilaat man dayjayan na pangedeng nga. Huwag nga raw. Lita ti jak kaya't nga ugali tinayo. Darasudaw nga desisyon. Amangan no anyaman daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dahita nga rugan. So, masuronak. Tanubagbaga ak. Uminga naman. Naturay nga min unay nilarang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto rose. No kayat yaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay me. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpauna ak pailaang. Tanumaay ayok ni tatang yaw. Ilako minto ti balay me. Taisaw ti pagbayad ka. Anya? Agdaw nakpaila ita. Ala, kitain nyo
Tamangan numaiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan am muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan am muna. Ay, oray bakitakaon. Amok ter aramidag. Palagi plaeng mat ananang. Tanay, namin adukit nga ruden anaiskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga iskam? Ya. Oy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitay, rabain. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpatpat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Ang mga numaluko ka man dita. Anya ka mutan. Imbis at tulungan nak ngagdiskitar. Saan? Takontrabida ka mo. Ilako tangamin ng to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno da pakakit kita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramid ka Agustina. Agdardarasudos ka man ako nakaw. Saan man anatangkin ta ulo? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anya! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may jong. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay television may, gatangin yun. Kantay ref may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilakaw. Kan oray tay kabarbaro asufamay. Gatangin yun, John. Allah, ilako yun amin ang nanang. Wuna, takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ah, Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga ag-down na. ay, Alan, June, gatangek mo, please. awan mo't kwartak nanang. Ay, unay kayo matan. Ah, Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay dagiti appliances, Mike. nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak. Awan amamuna. Ay sus! Nuwin na isan laang. Amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw. Diyon! Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay, naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak mo tagbayad no madamdama. Ay, hehehe. Agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yun. Hehe. Wun, ma'am. Nakumpleto konti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Wuna, mabalinayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pang tedak iti down payment ko, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay numadamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mun kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno anda merienda anta ije balay. Sige, ma'am. Pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadito iti pagurayan ta iti taksi nga agawin ije balay. Aywan, itad ko gaya man ti tulbak ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am. Ay na,
Nagdakkel atulbak. Ay, Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parbango na. Yung apay nga itakala sumang paigustina. nais ka makmanan lakay. Anda. Apay maninaya? Intarayan nak ti babae anang ala iti kwartak. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay da ijay ababay. Anya. Day tangaming ka tanatangkin taulam gusto niya. Hey, agpakalain ka kami. Day tantibunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka ba? Bakitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay ang nagporsyento iti indil ko adaga. Ay, sayang. Iso ako yung ganak man. Tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapano kaya mo? Ato taramigas? Anya. Di na mo iram-raman dita. Di na mo lang iram-raman iti pangding mo. Tilatang kaya mo para aramitan. Iso makamuka dita. Buko da maproblemahan dita. Di na iram-raman. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babawi. Naglulukmag asakat babawi. Aniya. Mala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Ay, nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong ak ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Hindi. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan Karda, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturog. Napuyatan gamay, tanagapo ijay kasaran. Kasang-sangpot na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Igi abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akabaw alakay. Alan, riingamon ni pagkamaw. Tama bang kamay? Alah, mabiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagijay agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagijay adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga roda. Ay, kahit sigurado man ang ti karni nga isang put ni nanang tatang. Ay, kasigurado Kababay da arabi dagi kay nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaadda amapan makipilpila. Ay, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikar ni dito'y ref lakay. Saan samot anak naksayan? Ay, kahit jay matlasidam ti ilutlutok no ko Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangkan fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anom dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamot nga roti karnay? Kan maysa, saan anasaya at no karni akalayaw ti masidsida. Nagko na amaday,
Si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Agpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, ken pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida ka kitding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsura ken itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankanam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag ka kiday litaw. Ay nawaw. Napsuga ka. Ngamkura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, husto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikam ka na, basta karnay. Ay na, di kayo unay ko nakmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadaktil ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya abalayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun nga agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre a karne, gundawayan taado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa ken kwa na. Ay katmayat taagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaem akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Ha? Tauray siya, nayunak to ti alaek akanang. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kanunda ko na. Ay, makitan tao, Karda. Ang mga nujak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Ha? Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak tumakipila amangan. Abalayan Maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga, ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot aabalayan. Good luck! Ade, duwa mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisita iti balay. Isu iyala ak man ida. Mabigla na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak aday. Tingkyaw. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwa. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kunday may sanga apukaw. Yalaak man iti kananda. Talo kayo matana? Ay aday, talo a plato ti itig mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw, alam man ditaw. Darasan, tagsubli akpay kita kasaran. Kainak manan makipila. Ay umay kakitayin. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston ka! Sublatan na kaman kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Tagbainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw daytaw. Tagsubli ak. Inak pa'y makipila. Nanang! Huston ti pila! Kababain! Ay na! Inkay mo't makipila no kayat yaw! Anyan ni nanang. Ay, wan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan Maya. Isuda manan ti center of attraction di ta kasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na,
ibagaman kiti di asawam, tapagbagaan na mo di inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay si daan ta irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita na diar aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan magkakas jay ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyang ita anak ko. When ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam matday tangay. Ganda ni ibusan yung titaraon iti pumpunsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya, Ay na, ay, agdaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. aniya. Ne. Apay apagbagan na kiti dakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra tataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Si daek ko nama. Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka. Uray si kalat mapanan mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabala partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusik laangan dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaak nga raw dan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Ay, sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan aya abalayan. Bumingay kapaylaan mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan kurang abalayan. Mala. Mabit lang nga rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglasama ti daduman. Kasano ang mabanglas kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakad mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Anak ko, agariin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin akong nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na kung ay di ospital. Anay. Mabit lang nga rod nanang. Anay ka, ay nagsakit unay ang tityan ka lakay. Ay litaw agriing ka man. Apay disturbo ka ikipan naturaw. Ay itaray na kaya ospital. Nasakit tityan ka. Aniya, Anay ka. apay anyat kinan mau. Jay matla nakareb at araon tikinan ko itay. Aniya, Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulawa ka. day tagamente magbagak. Nabangles laki di kinan mau.
Kunak ngamin nga ibalang mo dagijay, ngam kinan mo pa'y lagamay. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang nga itata, nasakit una yung tiyan kao. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itantibong at aramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini Karda, abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabang listikin na inyo nga agpadpada. Ay, agyaman nak. Nakaginawa ak. Kunak numatay ako. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaron no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay matinadaraw. Kitaan niya. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja ko. Nadidigra ako. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasartangan yung tikastang aramid yun. Wan, promise, manjakaw. Uray siya. Manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di ta kaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Ag kinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na po'y. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutaw. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang. Tapara matla iti salon at yu dayta. Ala. At kinuto kayo nga raw. Tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laang lakay. Edi. Ay na. Ay. Hoy, Koko. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga makaturog bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkundot ka, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw. Pagpapanta siya am day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadok day di ako hartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilaw. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di ka man balay da Marilaw, tata Victor. Apay chicks mo ni Marilaw? Saan mo't sa lawaso kay mo't tata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad ti kalding ko. Ay kunak no agjuwa kayo. Di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Di mo amo na tiwag nagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo. Tulungan kang agsingir barok. Ay alamang nga tata.
Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan day tatangdan. Basta pautangan nak tumay tanya. Sige, mabalin nila ta. Basta masingir tada dyan marilaw. Wala, ikaw pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukon ka, kukaw. Sige, mangarap tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbanga ka mang singir kan ko na. Tapno awan problema. Sige tata, agaramid man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaag a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang tudda. Kanayon lakas ta marilaw. Kari ka akari. Ngamawa matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag ka kwartak idikalman. Napuspon mo't manon ti panang tudda. Aganos ka pailaang ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako nadaytang strategy. Di naman iga-igaman marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan kuko. Iso natin makaamo amang singir kindi marilaw. Anya? Ape nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na mo takwarta timpa utang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya? Katultulungan ka mo. Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaab. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Uwinain, sa nabalay, tadanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na nga singir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Tatati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naibag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapon yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapayl. Basa ang malasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay. Nagbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kukaw. Nakakaasing agsubli-subli dito balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan balasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila ang makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tong palang ti karain.
Eh, Nabi mababayan ka mo't nga ulbod. ala, pasensya kayo na talaga, tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak nga eh. Kano nga raw? Oh, inton bigat, tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Hinton bigat ka no ngagbayad. Sigurado nga ta. Duwatan to ama pa nagsingir hinton bigat. Bakit? Nagtindulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw da. Dito itan kalsada ngagsingir. Wan, lakay. Hoy, Marilaw. Itatial daw ngayon kare mapanagbayad. Sungagbayad kan. Wan! Rumor ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadin. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ang 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw? Binilin na kami, yamang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding da ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, nana, di na kumamot ibabain na? Unay kayo matan? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtidak? Ni Kuko ti pangtidak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapan iti balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya o tatabik taon. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una! Ay, ibabain mo! Tapno mabainan! Kita kat amo na magayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, kuko. Tayo tulagan ta. Ang mga no, malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto labi dito'y dakulap ko. To'y bayad ti kalding ka. Manungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, malak. Agkapi kayo pa'y nana. Tata. Ay, Pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Ta, papuduto mambit. Ito'y dakulap ka. Maday ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka! Ngam aginot ka. Saan aga po ta da kwartam? Kat ang 1 di millionaire ka, ah? Uwan ka, day. Idanag mo na ya. Amok nga i-budget na ito. Gumatangak pa iti bagas ta. So, mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na ka. Impautang mo adagusan. Why, takas tatulagan mi kanita ta Victor. Bakit? Kondisyon na nga ruday ta. Ano masingir da ka? Ipautang ko kada kwada ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Kasa na balay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kan lakay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakadam. Tata Bitaw! Nanahili na! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni ko kumuda jay. Ah, Kanya nga ta, di gagara na. Abay ngay may. malipata mo na ya. Judit, itati utang takin Juana. Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wan. Ano, sanungay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit ti baruhong ko.
Anday ko, ay apaw. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, baro. Ay, Apay ngay, agsakit kay mutin na nahilina. Tata Victor. muwang ka raw. Lakay kan bako kami nga minain. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiyagas may. Nakakaasi kami may, baro. No, may singer. Ay pangasim, tadi da kami pala singiran. Tawan pa'y may bayad may. Tay nga tang may tiagas, tinabat-bate ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo inutin may tinababatay nga pagasmidit Mala agpaimbag kayaw. Agsubliak tuno na imbag kayaw. Taumayak ag singir tumanain. Sige lang, baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon men ti matay. No, pilitin da kami ngagbayad. Ili nga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no, dapay la dita paraangan. Wanan, hiso tumakder ka ditan. Papanam kuko. Nakagsingir ah. Bari nga dan pagbayad na Tata Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May medical daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke solban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadado-aruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungarab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingkang aro nagsingiran. Nuwapay mangamin ngayon pautang mo manun. Hindi ka nagsaw. Tama nga lumamalas pa iti pa nagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasayate may kabarok. Umayak kumaidya balayo. Umayak kag pakaasay. Adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya barok. Ha? Anday ko. Wan, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, yak unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi nakasasalitan bakat. Ay, hindi ko kaulakay. Humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Nagsigwerte pa nagtita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apay atong umayak ka masakit kayo. Abi igagagara yun sa amin. Ay, saan mo't barok? May ran-ran lala siguro. Anday ko. Ay, saan may mo nga ugalay? Tiyag artista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartam. Ay, kwa, barok. Agsublikan taw no mayalawas, wan. Parang nga danton kwartame. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiyo mo tanan na. No di da pa'y makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito balay ah. Tapno maikaro da ti inutang da jismil. Anya, duwada. Apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duwada tapno maikaro da dagos ti utang da. Pagtrabaho ini Tata Victor di talon.
Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan na pulos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kasta lagan ti mo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide. Bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? Kawan na. May bayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kidi minus gastos pa kidi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Unan niya. Ang makatawon ba jay kunana panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Dure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida. Bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da nana Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anay ko, nasugat to sa kak, bakit? Kaya ti pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mo. Ay, mabilaag. Taibagak nga, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, pa ni hospital. Kahit kumusta nga ni tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upan. Anya? Ay, aganos ka. Katulong mo nga rodida, di gasto sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa da niyaw. Kaaganos ta. Inalam mga min ida dito'y balay. Kan imbagan pa yan ang makatawon ti panagnaagda dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaagda dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan Kuko. Iso nga raw ti matumpal. Unamay ta makatawan ti panagnaud mi dito yo. Di anusan da kami, barok. Tulungan da kami So, sagot mo amin, nagastusin may. Ta-stay-in kami ka nga road. Ha? Wan mat nga man Kukaw. Di mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaud yun ti balay.